Ke a o dumedisa momamedi pasekeng ena lentsweng la botshelela le tlang ka mora hore ba tsheise le ho phoqa ka yena ha itse eli lamma sabakthani bare o bitsa Eli lentswe la botshelela le tla ka mora asene e babang me lentswe la botshelela ke lentswe le reng ho phethehile me lentswe lena ke lentswe la tlholo me potso e ka hlaha hore ebe ke lentswe la tlholo jwang ho motho ya dutlang madi, ho motho ya furalletsweng, ho motho ya nyatsehileng, ho motho ya hlobodisitsweng diaparo tsa hae. Bangodi ba thuto yena ba re ntho yena ya lentswe la tlholo ke paradox of the cross e bolelang pherekano ya ntho e etsahalang e sa dumellehing empa e etsahala. Mme potso ya ka ya pele momamedi, ho phethehile eng? Ho phethehile mosebetsi wa ho batla le ho pholosa ho timelang. Ho phethehile eng? Ho phethehile konyana jwalo ka modisa ya molemo ya alang bophelo ba hae fatshe bakeng la dinku tsa hae. Ho phethehile eng? Ho phethehile hore dijoko tsa mabitla a dihele ka baka la sebe di rojilwe, mme Jesu hore ho phethehile. Mme ha re sheba Modimo la moetsa a re ke motho kapa ke moya o phelang, mme ho nkile Jesu dihora tse tsheletseng ho kgutlisetsa motho e le number 6 positioning ya botho. Ho phethehile motho hantle ho na le ho tshwenywa ke nomoro ya botshelela. Ke ka ho le ha hlokahetse ho nka batho ba tsheletseng ho shara lekase la hae seditswe madulong. Ha re ho phethehile o bua le bafarasi le bangodi ba reng re mo tshwere a buka, mme Jesu hore ya senang sebe a nkelejwe. Ha re ho phethehile a re Masamaria le Majuda ba kopane hobane ke Jesu ya itseng ho mosadi wa Mosamaria o boletse hantle ha hore ha ona monna hobane o nona le ba bahlano le yena wa botshelela e ntse e se wa hao. Mme ha re ho phethehile o kgutlisetsa mosadi wa Mosamaria positioning le seriting sa bosadi ba hae. Taba ya ho qetela momamedi, Jesu o kena jwalo ka moprista ya moholo, mme a kene jwalo ka konyana e senang sekodi ka hara sehalalediso. Ho no nka moprista ho nka madi a phoofolo ho etsa pheko ya dibe, empa Jesu Bibele e re bukeng ya Bakorinte ya senang sepe Modimo la mo etsa hore e be sepe hore re pholowe dibeng tsa rona. Ka mantswe a mang Jesu e bile sepe se sa etsang sepe hore nna le wena re pholowe. Ho phethehile re ithuta eng lentsweng lena? Re ithuta hore ha
re sana le sebaka re sebeletse Modimo ka pelo tsa rona tsohle re sa honohelane re se competitioneng empa re phetha mosebetsi wa ya re romileng ho phethehile ka Kriste Morena ke re kutlo a ibeketse. Re lentsweng la bosupa la konyana re ntse re le ka hodima thaba ya Golgotha. Jesu hobane a meketse ka ntswe le leholo a re ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Itse hobane a rialo a nehela moya. Jeresiena ya bosupa selemong sena e mahetleng a moruti ngaka moshadiba wa Thabanchu Sepela. Mamedi ntumelle ke o dumedise lapeng re lentsweng la bosupa re kopana le ngaka Luka a re ngolla mantswe a latelang. E ne le hora e batlileng ho ba ya botshelela letsatsi la fifala lesela la tempele la hahoa ka lehare ho tloha hodimo ho ya tlase. Tumelle momamedi pasekeng ena ke tle ke bue le wena ka mantswe a reng re kopana le Jesu wa Nazareta mantsibueng ana a eme mahareng a disenyi tse pedi, se seng ka letsohong le letshehadi, se seng ka letsohong le letona. Ditsebi tsa thuto ya Modimo di re o bua mantswe a kileng a bua ke mopesalema pesalemeng ya 31 temaneng ya bohlano. Ke lelaletsa moya wa ka matsohong a hao Jehova Modimo wa nnete. Ke ka mora hobane a furallwe ke barutwa ba hae. Ke ka mora hore a latolwe ke ba neng a ba tshepile. Ke ka mora hore a hlokofatswe ka lefu le sehloho. Ke ka mora hore a furallwe ke Modimo ka hara lefifi le letshonetsho ka hodima thaba ya thuto ya lehata a hweletsa ka lentswe le hodimo. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Ntate ke beile tshepo ya ka ho wena. E ka o bua mantswe a kileng a bua ke mopesalema wa maloba. Ke ho Modimo fela moo moya wa ka o ka fumana mphomolo. O tla ho Modimo a hlobotse, o tla ho Modimo a rohakilwe, o tla ho Modimo e le motwaitwai ka hara lefifi, o
o tla ho modimo wa le maqeba, o tla ho modimo wa furaletswe ke metswalle ya hae, o tla ho modimo barutiwa ba le siyo, o tla ho modimo a aparetswe ke ditlhong. Ha o le jwalo, a hopola ka hare ho yena o re mission ona a se wa hae empa kwa modimo. A hopola o re agenda yena a se ya hae ke ya modimo. A hopola o re assignment yena a se ya hae ke ya modimo. A o hweletsa modimo ya mpopileng ke theolela moya wa ka matleng a hao. Baratuwa, utlwa Jesu ha qetile leeto la hae lefatsheng lena le ditshila bonyana ya hae wa fedisa nama e neng e re hloisa ho kopana le modimo. Dumelle ke bua le wena momamedi pasekeng ena ke re konyana ya hae ka madi a hae e hlakotse molato o neng o re fa phapang le modimo. Dumelle momamedi pasekeng ena ke bua le wena ka tsela ena ka mantswe a kileng a bua ke Johane ka hara sehlekehleke sa Patmos. Konyana e nehela moya wa hae ho ntatae ho tle ho phethahale polelo ye reng konyana e neng e hlajwe e loketswe ke ho nka borena, monono, bohlale, matla, hlompho le kganya. Baratu o nehela moya wa hae wa lokisa dikamano tseo nna le wena di re suthisitseng pela mohau wa modimo. Mohlomong o seng hona o tlile le wena ka mokgathala wa ditsietsi tse fapaneng, o le shwele sefapanong ho re kopanya botjha le modimo wa rona. Modimo a re thuse pasekeng ena re tle re dule tlasa bonamelo wa maoto a hae ka mehla re ntse re mo tshepile, hobane ha o tsele ha robale molebedi wa Israel mohau wa hae o hlola ka ho sa feleng. Re leboha tsebe ya momamedi lapeng Phutheho e kopaneng St John tlasa letsoho le matla la morena, tsamaiso ya tshebeletso ena ho tloha ka bahlanka ba morena le batlotsuwa ba hae bao a ba sebedisitseng ho manolla mantswe ana a supileng a sefapano ho fihlela re kopana ka nako e tlang. Batsamaisi ba tshebeletso ena lesedi mmoho le moifona ba re a leboha, mme re re mohau wa morena Jesu Kriste, lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle. Amen.